با احترام زیاد نسبتتان دوستان گرامی قدر، یک درود گرم به شما و سپاس میگویم برای تماشایتان. خب بیننده های عزیز، تصمیم گرفتیم این نوبت که موضوع احترام پدر و مادر از جانب فرزندان و در عموم بزرگسالان را تهیه بسازیم و دعوت نمودیم دانشجویان را از دانشگاه مالیه و اقتصادی تاجیکستان و همچنین از کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد جان آسیمی که شما را خیر مقدم میگویم. تشکر که آمدید. خب خواهش میکنم از نوبت اول فعال باشید، به سوالها پاسخ بگردانید و ببینید که از نام موضوع معلوم است احترام پدر و مادر و در عموم بزرگسالان. به نظر شما احترام پدر و مادر و بزرگسالان از کجا منشأ میگیرد و کی در این موضوع دست خیر داشته میتواند تا فرزندان را، تا نسل جوان را، تا نسل نورس را تربیت کند و نسل نورس، نسل جوان نسل باشد که واقعا قایم و قادر باشد در احترام بزرگسالان؟ در حقیقت پدر و مادر در سرگاه تشکل احساس و اندیشه های کودک قرار دارد. و کودک یعنی طفل، یعنی نسل نورس جوانی ما گوییم، انمون پدر و مادر رو دیده از پدر و مادر عبرت میگیرد. مثلا محمد حجازی میگوید که فرزندان امانت هستند در دست پدر و مادر و دل این امانت نفیس است و نقش پذیر. هر نقشی که به او گذاری چون مشک قبول کند و از او بیروید. اگر این نقش تخم نیکی و نکوکاری باشد بر سعادت دین و دنیا برسد و سه نهاد از این ثواب بیند: پدر و مادر، آموزگار و جامعه. اگر این تخم بدی باشد که در ضمیری قلبی فرزند کوریدی، از او تخم بدی بیروید، با هر کی خواهد نشیند، هر کار که خواهد کند و عاقبت سیرش که هم از دیده های پرنم کم نگردد. یعنی تربیه از خانه سرچشمه میگیرد. تربیه باید تربیه خانوادگی، تربیه کامل باشد و در این مورد اولی روس اوشینسکی نیز میگوید که تربیه اگر خلقی باشد وای عاجز نمیشود. یعنی تربیه خلقی تربیه ناتوان نیست. تربیه باید خلقی باشد، تربیه باید مغز اندر مغز خلقی باشد. یعنی از خانه وقتی که تربیه سالم شد، آهسته آهسته جامعه سالم می شود و در مجموع احترام پدر و مادر در جامعه می افزاید. یعنی از خانه از طفلی سرچشمه می گیرد و این سخن ها در آثار گذشته کلاسیکان ما هم هست که میگویند که نفر به نزد استاد ابوعلی ابن سینا می رود و میگوید که خیلی طبیب مشرق زمین است، بسیار یک شخصیت دانشمند، فیلسوف بزرگ، عالم و متفکر. میگوید که استاد محترم، ما صاحب فرزند شدیم، همین فرزند خودمان رو چقدر تربیت دهیم؟ استاد ابن سینا از وی میپرسد که فرزند شما چند ساله شد، چند روزه شد؟ وی میگوید 7 روزه. الکی شما 7 روز رو از تربیه کودک گذراندید. شما باید از روزی که کودک در خانه تولید می شود تربیه کودک رو شما سر میکردید. و وقتی که ما کودک رو در خانه تولید می شود، ما کودک رو از روز اول باید با مهربانی در همون جا اومدگی هست که ابن سینا میگوید که پدر و مادر باید تا 3 ماهگی با کودک بیگانه‌وار معامله نمایند. از 3 ماهگی تا 7 سالگی با کودک مهربان باشند و از 7 سالگی وقتی که کلان می شود کودک رو به جامعه، به حیات، به تجربه های حیات سفربر نمایند. یعنی وقتی که کودک تولد می شود ما باید کودک رو حرکت به باید نرسونیم. بعضا اویله های هستند در جامعه ما که وقتی کودک تولد می شود و بعد 1 ماهگی باشد یا 3 سالگی باشد یا کودک نوجنسک می غلطد یا کودک مثلا بیمار می شود، بسیار حرکت میکنند و فکر میکنند که کودک ما از دنیا میگذرد، لیکن فکر نمیکنند که آینده کودک چی می شود. آیا در آینده کودک دستگیر ما می شود یا نه؟ برای همین کودک در دل خولت باید شخص با یک مناسبتی جدی با او معامله نماید. وقتی که ما تربیه را از خانواده تربیه را درست به وی رسانیدیم، جامعه ما آهسته آهسته سالم می شود، آهسته آهسته احترام پدر و مادر در جامعه می افزاید و احترام پدر و مادر از خواندن قصه و حکایه و تجربه حیاتی گذشته است. خود شما ببینید که از طرف پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان به هر یک خاندان تاجیک
китоби тоҷикон тӯҳфа карда шуд, тақдим карда шуд. агар мардуми мо ана ҳамун маблағе ки масалан ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои соҳибдониш кардани мардуми мо ҳисси худшиносиву худогоҳиро дар вуҷуди онҳо ҷой кардан камтара қазоват андешад, худи онҳо хонда варақи якум саҳифаи якум масалан боби якум давраҳои қадимтарин қадим миёна ва навро ба кӯдак оҳиста оҳиста вақте ки ба кӯдак ироа мекунад мефаҳмонад, оҳиста оҳиста кӯдак мефаҳмад ки гузаштагони мо чӣ мақому мартабае доштанд. яъне эҳтироми падару модар ин танҳо он нест ки мо танҳо падару модари худмон эҳтиром кунем. эҳтироми падару модар эҳтироми як сол аз мо калон бошад ҳамон эҳтироми калонсолон мешавад. эҳтироми падару модар як рӯз намешавад, мисол 10 рӯз намешавад. эҳтироми падару модар байни фарзандон бояд тақсим карда нашавад. эҳтироми падару модар ҳамон аст ки мо то он рӯзе ки падару модари мо дар қайди ҳаёт аст, баъди он мо эҳтироми падару модарро ба ҷо биёрем, ба суханҳои онҳо гӯш кунем. саломат бошед. офарин, офарин, сеҳатманд бошед. марҳамат, шуморо мешунавем. асоси тарбия ин дар се зина асосан ташаккул меёбад: худи оила, ҷомеа ва мактаб. агар тарбиятро ки дар волидайн, худи ҳамон кӯдаке ки нав ба дунё меояд, дар якрӯзагӣ бояд онро тарбия намуд. худи ки волидайн агар ба тарбияи фарзанд бояд муносибати хуб бениҳоят диққати ҷиддӣ диҳанд. дар ҳолате ки онҳо ба волидайни худ ва ҳамун падару модар чӣ намуду чӣ хел рафтор кунад, ҳамун хел фарзандони онҳо пагоҳ ҳамун хел ҷавоб мегардонад. инро қайд карданӣ ҳастам ки якум зина, зинае гуфтам дар оила. дар оила бояд мо фарзандро нагӯем ки чӣ хел кард, бояд ин корро кун, ин хел не. барои тарбият додани фарзанд танҳо амал намуд. яъне худи волидайн, падару модар асос бояд байни худ муносибатҳои хубе дошта бошанд. худи фарзанд аз он ҳамон равиш хати рафтан мегирад. ташаккур. оила яке аз ячейкаҳои хурдтарини ҷомеа ба ҳисоб меравад. чуноне ки гуфтанд устодон хеле ба маврид қайд карданд ки тарбия аввало дар оила сарчашма мегирад. ҳангоме ки фарзанд таваллуд мешавад, яъне ки модар бисёртар ба нигоҳубини он ба тарбия додани он машғул мешавад. вақте ки ин зинаро мегузарад, ӯ ба боғчаи кӯдакон фарзандро месупоранд. бояд вақте ки ба боғча рафт, мо бояд инро аз назари худамон дур накунем. ҳатман бо ҳамин ё боғча ё муассисаи давлате ки он ҳавола накунем. ҳатман бо онҳо бояд ҳамкорӣ дошта бошем, чунки ин тарбия аз як тараф намешавад. ҳангоме ки ин шахсро мо ин кӯдакро ба муассисаҳо медиҳем, он бо муҳити бегона аст, яъне ки мо бояд рафту омад кунем, онро тарбияашро назорат кунем. ва вақте ки ин назоратро дуруст ба роҳ мемонем, фарзанд фарзанди комил мешавад, фарзанди солеҳ мешавад ва барои падару модари худ хизматкор шуда метавонад. дӯстони азиз, бубинед, агар мо амиқан андеша кунем, яъне ки агар солҳои сол хидмат ба бузургии падару модар кунем, ками андар кам аст. чун мегӯянд якшабон ранҷ ки модар кашид, бо ду ҷаҳонаш натавон баркашид. яъне ки ана ҳамон заҳмати якшабина кашидаи падару модарро агар садсолаҳо хидмат кунем, хуб ба ҷо овардан наметавонем. гумон мекунам ки шумо ҳам андешаҳои тоза доред дар ин мавзӯъ. марҳамат, шуморо мешунавем. боз мегзарем ба қисмати суоли дуюм. ман ба суханҳои устодонам ҳамроҳ шуда мегӯям ки пеш аз ҳама дар оила тарбияи хуб мешавад. вақте ки фарзанд ба дунё меояд, падар модар чӣ қадар азобҳое намекашанд, ба чӣ роҳу равиш. мисол падар ба кор меравад то ба фарзандаш чизе хӯрдание биёрад ки ҳамон рӯз онҳо танқисӣ накашанд, яъне хӯрокворӣ дар хона бошад ва модар ҳамон қадар мекӯшад ки ба фарзандаш тарбияи хубе диҳад ки дар оянда дастгири падару модар шаванду ҳамон қадар чӣ тавре ки онҳо дар хурдсолӣ ӯро нигаҳдорӣ карданд, яъне хӯронданд, пӯшонданд, ба чӣ мушкилиҳое набошад, яъне рӯ оварданду, яъне ба ҳамин фақат қадамҳои худашонро ба пеш гузоштанду заҳмати худро дариқ надоштанд ба ҳамин тарбияи насли навраси худашон. мо онҳо мехоҳанд ки фарзандонашон дар айни пиронсолӣ онҳоро низ ҳамин гуна дастгирӣ намоянд, яъне аз сои дасти ҳамон вай шаванд, писарашон ҳамин хел шаванд. бубинед дӯстони азиз, мавзӯъро вақте ки мо баррасӣ мекунем, на фақат бояд аз як паҳлӯ баҳо диҳем, яъне ки аллакай шумо омилҳои масалан тарбияи насли ҷавону наврасу фарзандонро гуфтед ки аз куҷо манша мегирад, яъне ки бевосита падару модар, ҳаққу ҳамсоя, омӯзгор, ҷомеа
در عموم همگی باید دست خیر داشته باشیم در تربیت فرزندان خویش و اگر واقعا هم همین نهادها دست بردار باشد از یک گریبان سربردار باشد و البته به تربیت درست فرزند نگاه خوبی داشته باشیم بگمان و به حقیقت باید دانیم که از فرزند آینده خوب رو انتظاریم. عامل های مثلا تربیت فرزندان رو گفتید ولی یک قسمت دیگری هست که متاسفانه بسیار تشویش آور است و واقعا بسیار اگر گوییم به پدر و مادران غم آور است. این منمون از تربیت پدر و مادر دور ماندن فرزندان و به دست زدن به بعضی عملهایی که در واقع به ننگ و ناموس پدر داغ میارد، به ننگ و ناموس ملت داغ میارد، حتی به ننگ و ناموس خاک این سرزمین داغ میارد که هنوز دیده می شود. یعنی میخواهم دانسته باشم که این عامل ها از کجا منشأ میگیرد و چی سبب می شود که برخی از فرزندان هستند که از تربیت والدان خویش دور میمانند و حتی از جانب پدر و مادران بی اهمیتی ظاهر می شود و یعنی کار تا جای می آید که یعنی که الکی علم و داغ و صداهای مثلا نامطلوب به گوش می رسد. وقتی که ما فرزند تولید می شود همین فرزند رو ما باید چنانه که درخت رو میشینونیم گردی درخت رو اگر ما محکم نکنیم او رو آب ندهیم درخت آهسته آهسته وای هر کی خواهد با وای دست میزند. حیوان هم با وای دهن میزند. وای خشک شده میرود. وای به منفعت میشود. فرزند هم وقتی که در خانه تولید میشود او رو ما تا روزی که در قید حیات هستیم ما باید از تربیت خود دور نسازیم. وقتی که بر دانشگاه و دانشکده که مثلا داخل میشود از ما کمتر بودتر است ما باید همه روزه از حال احوال پدر و مادر با خبر باشیم. یعنی ما باید پیش از همه در برابر مثلا دیگر نمودی تربیه های غویوی هست، مثلا تربیه جسمانی هست، زیبایی پرستی هست، در برابر دیگر تربیه ها ان همون کنسپسیای ملی تربیه را سرمشق کاری خود کرده در تربیه خودشناسی و خود آگاهی و خویشتن دوستی ملی در ضمیر فرزندان خود موجود کنیم. در این وقت میگه هر کس که جان نداد به جانان نمیرسد، ما که جان دادیم فرزند جانش به جان ما میموند. بعد هم ما کامیاب میشویم هم در آینده فرزند ما کامیاب میشود. واقعا ببینید که فرزند میوه است، میوه شیرین است، نعمت بی‌بها است. خب همین سوالی که شما به مورد دادید امروز در جامعه ما داغ روز است. برای چی؟ برای چی جوان دختران و جوان پسران ما آنقدر از تربیت کاسته میشن که به کارهای حتی تا جنایت آمده میرسیم و بدبختی آب چشم پدر و مادران میگردد. سببش خودی پدر و مادران است. اینا استاد گفته گذاشتن که صنفی 5 6 یا صنفی 10 شدن مستقل حساب میکنیم ما کودکان. نه، این الکی نادرست است. کودک بگذار صنف 11 باشد ما با مؤسسه های تعلیمی عالی کسبی همکاری زیج داشته باشیم. وقتی که کوراتور یا دکان زم دکانک دعوت میکند که پدر و مادر در مجلسی همین با فرزند رو اشتراک کنید، پدر و مادر را نمییابید. بعد پدر و مادر از برخوردار نیستن که کودک آنها آیا در دست منتظم هست یا نه. وقتی که پدر و مادر پیروی فرزند خویش شد ببینید که حاصلی میتید که یک حاصلی بی‌بها است. اگر پدر و مادر کتاب در دست گیرد، اگر پدر و مادر خود غذای معنویات گیرد و کودک میگیرد. امروز پدر و مادرای ما ها زندگی میگویند و به خاطر فرزند کار و اندیشه و گفتار قریب که گویا ندارن دیده می شود. برای چی؟ از رفتار فرزندشان. وقتی که فرزند کار به جنایت میزند پدر و مادر میکوبید، زنگ میزنید، در تماس میشید و پدر و مادر به زور مییابید. همان نان یابم یا فرزند کلام کنم. نه، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئله تو پدر و مادر است. امروز وای قانون افشا شده است. وای قانون چی را درک میکند؟ پدر و مادر مسئولیتی بلند دارد در تربیت فرزندش. بیشتر میگفتن خیر پدر و مادر فرزند تولد کرد کفایه. همین قانون وادار میسازد که هر یک پدر و مادر از فرزند خویش برخوردار باشد. 1 ساعت هم باشد، 2 ساعت هم باشد. بگذار استاد گفته گذاشتن و دانشجو باشد. این است احترامی کلان سالان، استادان و احترامی والدین. فرزند برای هر یک والدین عزیز است ولی ادبش برای دیگران عزیزتر است. هر یک والدین باید کوشش نماید که فرزند خود را در راه وطن دوستی، علم و معرفت تربیت نماید. یعنی وقتی که فرزند از خانه تربیت خوب میگیرد
бояд модару ва падар кӯшиш намоянд ки ба он дӯстони хуб пайдо намоянд. Яъне вақте шахс аз бо дӯстони бадрафтор яъне бадкирдор дӯстӣ пайдо менамояд, аз онҳо ибрат гирифта ба корҳои бад даст мезанад. мо вақте донишҷӯёни додаи даврони истиқлолият мебошем, бояд кӯшиш намоем ки ба ҷомеа бо рафтори худ бо эҳтиром ба калонсолон ва падару модар, яъне саҳми худро ба ҷомеа бимонем. эҳтиром ин як фаҳмиши мутақобил аст. яъне падару модар маҳсули тарбияи худро дар кӯдакӣ вақте ки ба фарзандони худ чи тарбия медиҳанд, онҳо самараи онро дар пирӣ мебинанд. ва агар ин дар аввал яъне муносибати онҳо нисбати тарбияи фарзанд дағалона бошад, яъне агар мо нигоҳ кунем ба бузургони худ, масалан Сократ мегӯяд ки ба волидайни худ чунон рафтор кунед ки шумо мехоҳед дар оянда фарзандони шумо нисбати шумо чунин яъне муносибат кунанд. пас аз ин боз як имом муҳаммади ғазолӣ мегӯяд падару модар ба мисли як сарчашмае мебошанд ки агар оби он соф бошад, поён об соф мешавад. чӣ гуна бо кадом тарз, услуб, равиш мо метавонем фарзандони хубро тарбия кунем то фарзандони мо дар ҷомеа дасти хайр дошта бошанд, то фарзандони мо дар ҷомеа дастболо бошанд, то фарзандони мо дар ҷомеа дар пешрафти ин ё он соҳаҳо саҳмгузор бошанд ва падару модарон ифтихор кунанд аз фарзандони хеш. дар ҳақиқат масъалаи бисёр ҳам мубрами рӯз аст. фикри ақидаи ман дар он аст ки мо ҳамин фарзандро дар интихоби касб бояд барои худ гузорем. баъзан падару модароне ҳастанд ки масалан фарзандаш мехоҳад ки дар оянда инженер шавад, аммо падараш маҷбур нест шумо доктор мешавед. мо бояд ҳамин фарзанд кадом касберо ки интихоб мекунад, вай бигзор аз синфи 1, бигзор аз синфи 8, дар ҳамин рӯҳия фарзандро тарбия кунем. дар ҳамон рӯҳияе ки вай мехоҳад ки ба ҳамон вай бигзор ҳофиз шавад, вай бигзор масалан инженер шавад ё доктор шавад ё дигар соҳаҳои иқтисодиёти ҳаёт ё иҷтимоият вақте ки фаъолият мекунад, дар ҳамин рӯҳия мо бояд фарзандро тарбия кунем ва фарзандро дар вақти тарбия кардан чӣ хеле ки дигарон гуфтанд, аз панду андешаҳову ақидаҳое ки дар осори гузаштагони мо мисол ҳаст, ба ҳамин восита тарбия кунем. дуюме ки тарбияи инфиродӣ кунем, дар танҳоӣ суҳбат гузаронем, тарбияи инфиродӣ кунем. сеюм ин ки вақте ки мо тарбия мекунем, баъзан чеҳраҳои мондагорро ба фарзанд бо тамоми ҳастӣ, яъне таҷрибаи ҳаёти гузаштаро бо фарзанди худ ошно созем. ва чӣ хеле ки шоири маъруф Эраҷ Мирзо мегӯяд: писар рав қадри модар дон ки доим кашад хуни ҷигар, бечора модар зи ҷон маҳбубтар дораш ки дорад зи ҷон маҳбубтар бечора модар. ва ана ҳамон ранҷу заҳматҳое ки мисол дар хурдӣ мекашад моро ба воя мерасонанд, мо бояд ана ҳамин заҳматҳоро дар пиронсолии падару модар кашида онҳоро ҳамон хел тарбия кунем, ҳамин хел бо як дилпурона ки падару модар заррае аз мо бояд ранҷиш надошта бошад. як чиро дар назар мегирам ки бетарафии мо нигоҳ дар ҷомеа дида мешавад. вақте ки мо бетараф шудем, шахси бетараф ин бешараф аст. як кӯдаке ки як кори ношоиста кард, беҳурматӣ кард, набояд мо бояд ислоҳ кунем: бачаҷон, ин кора накун, ана инаш дуруст аст. хоб ин ҷомеа инсона ба бетарафӣ намебарад. мо муттаҳид бошем. дарахта бубинед ки чӣ хел пойдор мешавад. агар дарахт решаш мустаҳкам аст, яъне муттаҳид аст ва яъне нигоҳубин кардан, решаш ба қувват шуд. ва дар хонавода устод гуфта гузаштанд ки маҷбурам ба касбҳое ки падару модар дилашон мехоҳаду кӯдака бурда мемонанд озод бошад. ва севумин сабру таҳаммул дар ҳама ҷабҳа, дар ҳама, дар дониш, дар хондан, дар умуман вазниниҳои зиндагӣ ҳаст ки мо аз сар гузарондем солҳои ҷанга. бачаҷон гуфта гузаштанд ки вазъи иқтисодӣ он вақт дар вақтҳои ҷанг он қадар вазъи иқтисодӣ иҷтимоӣ вазнин буд ки ҳоҷат ба баён набуд. имрӯз шукри худо тамоми мағозаҳои мо пур аст. танҳо чӣ намерасад барои ману шумо? китоб хондан, тарбияи хуб гирифтан, аз панду андазҳои бузургон омӯхтан, ана ҳамон фарҳанг, таърих, тамаддуна эҳтиром кардану мемонад. ана ҳамин аст танҳо. мо ҳама чӣ муҳайё кардааст истиқлолият. шукр аз даврони поки офтоби ана ҳамин гарми тоҷикистон мекунем. ва анамин тарбияе ки мо ба фарзанд метим ҳамин решаҳо дошта бошад. худи падару модар дар хонавода намунавӣ бошад. кӯдак унс мегирад аз ҳамон. мегӯяд як рӯз манам кош оиладор шам ки падарам модарама бонуи азиз мегӯяд. як бонуи азиз барои зан як ҷаҳон маъно дорад.
عشق و محبت است مضمونش، دوست داشتن است. عشق و محبت با این دوستداری زندگی و فرزند است. بله. انمون که ما در انمون عائله پدر و مادر اولا خودشون پرورش کردند و برای ماندن فرزند خواه نخواه ایدئالی پدر و مادر میشود. میگه من فرزند همین آدم باید که من عیناً پدرم باشم و این انمین فقط رو آوردن. باری دیگر میگویم که با کتاب و معنویات و فرهنگ و تاریخی گذشتگان ما و شما. سپاس میگویم برای ارائه اندیشه ها، تشکر برای آمدنتون و امیدوار هستیم که بیننده ما از پیشنهاد اندیشه های مهمانان برنامه اطراف این موضوع برداشت خوبه کرد. اگر همین گونه است، این اقبال بلند ما از دوستان عزیز. مصرهای خوبی است که میگد کودکانش رو ناموخت آداب پدر، عاقبت ناآدمی کودکانش میکشد. و اگر عمیقاً به همین معنی مصرها خوب نظر افکنیم، مطلب خوبه یا که مطلب خوبه از میان خلق جو کار جو میگیری، گندم کار گندم. یعنی این از آن شهادت میدهد که پدر و مادر باید در تربیت فرزندان خیش به اعتنای ظاهر نکنند، زیرا که فرزند این میوه باغ پدر است و اگر ما فرزندان خیش را خوب تربیت میکنیم، دوست میداریم، احترام میکنیم، پس ما در آینده از فرزندان خیش ثمر خوبی را باید انتظار باشیم. خب بیننده های عزیز، ما به فرجام برنامه رسیدیم. موفق و مظفر و مسلط بمانید تا برنامه های دیگر. خیر.